Sen aç kadırın tok, oroza karmaganda açtın kadırın bilip baştaysın. Suunun kadırın bilip baştaysın. Oroza karmaganda özün özgörtösün. Kantip sigaret taştayın deysin. Sigaret emez tamağını taştap koydun kurmanты bir tuğanı. Ertemene saat 3:30'da turup tamak jeysin. Orozuda bir ay moda jabasa katının aylanıp kalıp tur başı kırşası ketip kalgan bu adem salış gerek. 23:30'da tamak jeyt deyit da. Biroq orozda özgöröt. Demek adam özgöröt, demek bardık nerse özgörse bola turgan mümkünçülük bar ekenligini görüp atpayсың sen. Sen oroza durmatты bir tuğan orozаны karmaysın. Үйde jеп alışың mümkün, үйгө кирип алып туруп, бирок жебей кармайсың да. Ошого чыдаган адам демек башка нерсенин бардыгына чыдай алат, башка нерсенин бардыгына такыбачылык кыла алат, демек жакшы адам боло алат деген сөз. Мен аракты иштай албай атам, ана мен ушинтип атам. Ол жөн эле кайсар, орозо кармабагандар. Орозо кармай турган болсо, булар ошолордун бардыгын урматтуу бир тууганым көнө турган болуп эсептелет.